ariko uyu munsi wa none imirwano yiriwe ikomeye cyane. Ni imirwano yatangiye mu masaha ya mu gitondo cyane, ubu sasa Kavumu. Reka nanone mushimire kandi nkwifurize kugubwa neza cyane aho uri mu bice bigiye bitandukanye. Niba ari amahoro aho utuye, ujye usengera n'abadafite amahoro kuko ibintu birakomeye cyane. Rero reka tuze kuba twakigarukira hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, naho ingabo za M23 zikomeje kuba zarwana n'ingabo za FARDC. Urugamba rurakomeye cyane uyu munsi. Rero turi ku isaha yiziho byari bikomeye cyane mu mirwano iri kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abantu nakubwira ngo ibintu byari bikomeye cyane kuva ku munsi w'ejo. Umunsi w'ejo nibwo ahitwa Karehe hafashwe. Uyu munsi rero imyiteguro yari irimbanyije kuko M23 irashaka kuba yakinjira mu mujyi wa Bukavu. Turaza kuza kuba twabigarukaho, ariko reka mbanze nkubwire ngo banza urebe aka video. Urakoze cyane niba urimo uramara kureba kano ka video kari muri screen yawe cyangwa se kuri ekara yawe aho uri kurebera iki kiganiro, ariko banza urebe hasi gatoya urebe niba warakoze subscribe kugira ngo inkuru nk'izi exclusive nk'izi ngizi tuzajya kutugohereza zitazajya zigucika. Rero ni imirwano yabaye ku munsi w'ejo aho hari mu ijoro. M23 ubwo yavaga mu mujyi wa Goma irimo irashaka kwinjira Karehe kugira ngo ibe yafata ku kibuga cy'indege cya Kavumu, aribwo igiye kuba yakerekeza mu mujyi wa Bukavu. Ni imirwano n'ubundi yahuzaga M23 ndetse na FARDC, aho FARDC ifite uruhande rurimo rurayifasha. Harimo abawazarendo, harimo abarundi, harimo South Africa, koko ingabo za South Africa na n'ubu ngubu ziracyari hano. Ariko mu kanya gato ndaza n'ubundi kuza kuguhereza ikindi kiganiro mbabwire update za South Africa. Ese iracyari muri iyi mirwano? Ndaza n'ubundi kubikorera ikiganiro cyayo. Wowe ubanza umenye neza niba warakoze subscribe, kuko ndarangiza iki ngiki n'ubundi hita nkikugezaho nacyo, kuko amakuru tuba tuyafite, amakuru agiye ahagije cyane tuba tuyafite. Rero ni ku munsi w'ejo ubwo ingabo za FARDC zarwanaga ndetse n'iza M23. FARDC ko ishyigikiwe n'ingabo nyinshi cyane, harimo iz'abarundi kuko zirimo zirakubitwa amatwi akajegera. Nakubwira ngo iyi operation imaze kuba none ahangaha bwo nakubwira ngo nakasamutwe. Ni operation yari ikomeye cyane, ni operation ikomeye cyane. Ingabo z'abarundi rero kugeza ubu ngubu zirimo zirakubitwa na M23 bikomeye cyane. Nubwo perezida w'u Burundi arimo arihagarara, ariko navuga ngo namatakira ngo ari kubona nta bundi buryo afite. Rero ingabo za South Africa nazo ziracyari hano n'ubundi muri Kongo, zirimo zirafasha FARDC, kuko FARDC yoyo nta mbaraga ifite habe namba. FARDC iyo hataza kuba yagira uyu musada w'izi ngabo zigiye zitandukanye, iba yarakubiswe. Wazarendo yakubiswe, iki gisirikare nacyo, izi ngabo nazo izi zasize zikoze genocide yakorewe abatutsi hano mu Rwanda, FDLR zozo zibuze. Gusa zozo zimeze nk'iziri kwiyahura kubera yuko nta hantu na hato zifite zo ho kujya, kuko ingabo z'abarundi zozo zirimo ziravuga ati nibyanga turahita twitahira dusubire muri Kongo. Mwarabibonye uburyo izi ngabo za South Africa zatashye, bikanababaza abayobozi ba South Africa kubera ko bavugaga yuko igisirikare cya FARDC ntabwo gishoboye kubera yuko baragikubita kikirukanka kabisa. Bigatuma rero ingabo z'abacanshuro ari nacyo cyatumye ziba zamanika amaboko, zikaba zamanika amaboko zikemera kuko kuba zatsindwa. Rero imirwano yahereye ku munsi w'ejo bundi mu masaha y'ijoro, nibwo ingabo za FARDC zifatanyije nizo zose zahandaganaga n'ingabo za M23.
izi ngabo za M23 Kongo ihora ishinza u Rwanda ko u Rwanda ari rwo rurimo rurafasha ingabo za M23, ariko u Rwanda narwo rwakomeje kuba Rwanda bikubitira hirya. Mwagiye mubibona hano, twagiye tuba twabibagereraho, kandi koko na M23 nayo igatangaza yuko nta musada w'u Rwanda ifite. Gusa u Rwanda rwo rukaza kuba rwagirira ikibazo hano ku mipaka igiye itandukanye ihuza u Rwanda na Kongo, ho ihagirira ikibazo kubera yuko ibisasu bituruka ruguru muri Kongo bihora byoherezwa mu Rwanda. U Rwanda rero narwo rufata umwanzuro kuba rwashyiraho ubwirinzi buhagije ku buryo wakohereza kibombe rwose, dore ko ubu nanone ahangaha imbunda zirimo zirareba muri Kongo. Ubwirinzi bwakomeje kuba bwakazwa. His Excellency Paul Kagame niwe wanatangaje, aravuga ngo nibiba na ngombwa njyewe aho kugira ngo nzagire ikibazo cyo kuba ingabo zanjye zahagirira ikibazo, intwaro zanjye ndazerekeza muri Kongo. Ariko ibyo ntabwo ari byo nje kugarukaho, ndashaka kugira ngo twigarukire ese Bukavu byifashe gute. Murimo murareba ako ka video k'abantu benshi ubwo M23 yamaraga gufata iyi centre ya Karehe, abaturage baho bishimye cyane, bari kuvuga bati ubu ngubu tugiye kuba twamera nka Goma, kubera ko umutekano muri Goma, mbabwire yuko umutekano muri Goma ni wose. M23 irimo irakontorora iyi Goma yose mu buryo buhagije, ndetse yongeyeho n'akandi kace n'utundi duce yari yaragiye ifata mbere yuko ifata Goma. Ariko M23 imaze gufata Goma nibwo inkuru yasakaye cyane yuko yahafashe mu mujyi wa Goma wose. Iyo nkuru yarasakaye, ngira ngo twagiye tunabikora tubereka uburyo yagiye ifata ahantu, twabagejeje operation y'uburyo yafashe umujyi wa Goma wose. Narabiberetse hano, twararaga amajoro, mwumvaga amasasu, mwabonaga amasaso agenda anyuranamo hano igoma. Uyu munsi rero ndagira ngo tuza kuba twatunga kamera zacu mu mujyi wa Bukavu, kubera yuko none ahangaha ikibuga cy'indege kirimo kirasatirirwa, tayari cyamaze kuba cyakinjiramo M23. Ikibuga cy'indege cya Kavumu ibwo irimo irashaka kurwana yerekera Bukavu. Umunsi w'ejo nibwo yafashe umujyi wa Kare, ariko uyu munsi wa none imirwano yiriwe ikomeye cyane. Ni imirwano yatangiye mu masaha ya mu gitondo cyane. Ubu sasa Kavumu mukanya muraba mumbwira ngo bimaze kuba dane, kubera ko ingabo za FARDC zirukanse, ingabo z'abarundi zimwe na zimwe zirimo ziramanika intwaro. Iza South Africa zozo ziri mu maboko ya M23, ziravuga ati twe nta mirwano turimo turashaka. Uyu munsi mukanya nibwo Ramaphosa, perezida wa South Africa, arimo arakoresha inama y'igitaraganya, avuga ngo ndashaka kuba nakura abasirikare banjye muri leta ya Kongo, kubera ko nabonye yuko iyi ntambara itakizwa na Kongo. Ndaza kuza kubigarukaho mu kanya mu kiganiro ngiye gukora mu ijambo rya Ramaphosa. Mu kanya gatoya urahita ubibona, kuko ndarakubwiye ngo nge nguha ubwino, ibintu utigeze wumvisha amaso uzajya ubyumvira hano. Mwarabibonye hari umwe mu bari kudukurikirana n'ubundi uru rugamba ni urimo uragenda uduhereza amakuru, kubera yuko telefone yiwe network zanze kugira ngo tube twamufatisha cyane. Ariko ubwo duherukana mu mwanya washize yambwiye ati tayari ubu ngubu ikibuga cy'indege cya Kavumu cyamaze kuba nkaho cyajya mu maboko ya M23. Tayari nimara gufata ikibuga cya Kavumu, cy'indege cya Kavumu, irahita ifata Bukavu. Ku munsi w'ejo nibwo yafashe umujyi wa Karehe. Twabibagejejeho, uyu munyamakuru wacu uba uri kudukurikirana iyi nkuru y'intambara yose
aba yagiye ayaduhereza akantu ku kandi ni ibintu binumvikana twagiye tubibagezaho, mugenda munashimira kuko twatangiye muri uku kwezi turimo turakora izi nkuru z'intambara, nibwo twakiraga umunyamakuru mushyashya urimo uragenda udutarira aya makuru hano kuri Niyo TV1. Nibwo twanabonye femu nyinshi y'abantu barimo baravuga ngo tumenye ibi ese iyi ntambara yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo irimo irerekera hehe. Akenshi bashaka kuba bayerekeza mu Rwanda ariko byarabananiye kuko banafite ubwoba kuko na M23 yo ubwayo yabananiye. Ndi kukubwira ngo uyu munsi habaye operasiyo iteye ubwoba ubwo abahungu ba M23 batakaga uyu mujyi wa Bukavu, barimo barashaka iki kibuga cy'indege. Bobo bari babahaye amasaha yo kwitegura kuko murabyibuka mbabwira ngo hano M23 yahaye amasaha 48 yo kwitegura kugira ngo abaturage ba Bukavu babe bava mu mujyi berekeza hirya. Murababona abaturage ba Karehe bose kuko M23 ikavumu irimo irabazana muri Karehe bose, nkuko mwagiye mubireba irimo irazana abaturage bose muri Karehe ikanabitaho ikanabarindira umutekano, kubera yuko mu mujyi wa Bukavu abaturage baho barimo baratabaza. Abanyamurenge mu Minembwe barimo baratabaza M23 ati nyamuneka M23 twumvishije yuko urimo urafasha abanyekongo uburenganzira bwabo, kubera yuko leta ya Kinshasa niyo irimo irica abantu bikomeye cyane. Ubwo byumvikane yuko leta ya Kinshasa ubwo si perezida wa Repubulika ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi, yego niyo ati leta yiwe irimo irica buri muhishi n'umugenzi. Nta mpuhwe leta ya Kongo ifitiye umuturage wa Kongo, kubera ko irica buri muntu wese nta n'ikintu ishingiyeho. Uyu munsi rero nakubwira ngo mu kanya gatoya bigenze bite, reka nze nakira aya makuru neza. Reba neza niba warakoze subscribe kugira ngo tuze kubana, nze kugaruka mu mwanya ibintu bimeze neza. Ariko ndakubwira ngo umunyamakuru wanjye ambwiye ati arambwiye ati njyewe none ahangaha ndaje nkuvugishe kubera yuko ikibuga cy'indege Kavumu tayari bigiye kuba byarangira, kugira ngo M23 ibanze ibe yabitangaza kugira ngo wenda harimo warumvikana amasasu makeya y'abantu bamwe na bamwe bagiye bitsimba ariko Bukavu tayari iri joro ndababwira ngo operasiyo irabarakasa mutwe. Iyi operasiyo ntago ibaho kubera ko M23 urugamba iri gukora navuga ngo n'urwa kisoja, n'urugamba rutigeze rubaho. Operasiyo M23 irimo irakora, ngewe nagiye nkurikirana urugamba intambara nyinshi, nagiye nkurikirana za Israel na Palestine, nagiye nkurikirana izahehe n'izahehe, ariko urugamba M23 irimo irarwana cyangwa se intambara M23 irimo irarwana ngewe wagira ngo niyo mbona muri filime, wagira ngo ni zimwe nagiye mbona mu mafilime, kubera yuko irimo irakontorora fresh mu bwenge mu cyayenge yinjirira Kongo rero nayo yamaze kuba yakinangira kugira ngo ibe yaganira n'uyu mutwe M23, kubera ko inama ya SADC ubwo yabaga nibwo yemezaga yuko iki kibazo cy'intambara kizarangizwa n'ubundi n'ibiganiro. Kandi perezida Felix Antoine Tshisekedi we ntago arimo arashaka kubyumva, kubera yuko ari no mu birego byinshi ari kurega u Rwanda, kubera ko arimo aragenda yitambika agaragaza yuko M23 ari abanyarwanda. Nabyo ndaza kuza kubibagezaho mu kanya. Reka mbanze nkurikirane menye neza ngo ese bimaze kuba done, mwe muri tayari kugira ngo mumenye uburyo operasiyo yageze, kuko uri kudukurikirana iyi ntambara nkuko yatugejejeho iya Goma. Mwarabibonye uburyo twa breakinze inkuru ya Goma yose tukayibagezaho 5 kuri 5. none handagira ngo n'umundi muze kuza kuba muri hafi kugira ngo tu breaking uburyo M23 yinjiye Bukavu imaze kuba yarangiza ikibuga cy'indege, kuko nimara kurangiza ikibuga cy'indege birayitwara amasaha makeya. Nkuko Goma imaze kuba yafata ikibuga cy'indege cya Goma, byayitwaye amasaha make cyane kugira ngo ibe yigaruriye uyu mujyi wa Goma.
rero tuze kubana mu mwanya mutoya, turaza kuba n'ubundi kuza kuba twagaruka saa sita z'ijoro. Kamera zacu ziraba zerekeje, mbabwire yuko saa sita z'ijoro kamera zacu abatekinisiye bari hariya hakurya barimo barabidutunganyiriza kugira ngo babe babona internet, kubera ko internet ni ikibazo. Turimo turanashaka by the way kuba twagura internet zimwe z'icyogajuru kuri hano kuri Niyo TV1, kuko ni internet ihenda, ariko kubera urukundo muduhereza, kubera uburyo tubona mudukurikirana, staff yacu irimo iravuga ngo iki cyumweru tayari iraza kuba yarangiza deal yo kuba yabona internet igiye ihagije kugira ngo tutazajya dukurikirana live zo ku rugamba uburyo ziba zimeze, cyangwa se live y'ahantu ahariho hose. Rero tuze kubana mu masaha y'isasta, abatekinisiye barimo barabitegura cyane kugira ngo tuze kuba twareba urugamba sasa rwa M23 irimo irinjira mu mujyi wa Bukavu, uburyo biza kuba bimeze. Nibiza kudukundira rero turaza kuba twabibagezaho. Wewe banzo ujye ureba neza niba warakoze subscribe kugira ngo tujye tubasha kubana umunsi ku wundi. Nitwa Imfura Ryahamye, tujye tubasha kubana hano kuri Niyo TV1. Ndabakunda cyane, Imana ikomeze guhira imirimo y'amaboko yanyu. Narababwiye ngo dufite umugisha, umuntu dusabiye umugisha nawe rero abagomba kugira umugisha. Ngira ngo niba ukeneye umugisha w'Imana rero, kugira ngo mu gitondo, kubera ko twebwe kugira ngo tube twajya mu kazi kacu turabanza tugasenga Imana, tukiragiza Imana ikaba yayobora imirimo y'amaboko yacu, ikayiyobora ndetse n'abakunzi badukurikirana. Niba rero ari ubwa mbere udukurikiranye n'umugisha, ariko abantu bacu hano bamaze kumenyera umugisha. Ngaho ujya muri comment uvuge ati n'ubwa mbere ngeze hano, ariko kubera amakuru numvishije mutanga, ngewe nzajya mbana namwe umunsi ku wundi. Nitwa Ella Imfura, ujye unyita Imfura kabisa. Ella Imfura Ryahamye, ndutarutura diaspora karoka tinchaga ko muri iyi minsi naniyemerara. Rero tujye tubasha kubana muri aya makuru y'intambara, kubera ko umunyamakuru wacu urimo uradukurikirana intambara yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iteje ikibazo ibihugu byinshi cyane, kubera yuko irimo irakomanya ibihugu bigiye bitandukanye hano muri East Africa. Mwumvishije uburyo Uburundi burimo buritapagura nabwo ngo buzatera u Rwanda. Mwumvishije uburyo leta y'u Rwanda iri mu birego bya buri kanya Kongo irimo irayirega ngo yateye abaturage, none ikanajya no kuregera ahantu. Reka tubiveho, reka mushimire cyane, nari nasezeye. Imana ibahereze umugisha, tujye tubasha kubana 5 kuri 5. Nakurarikira ngo kora subscribe, turaza kubageza inkuru mbere yuko biza tuza kwataka hano mu isaha y'isa sita z'ijoro, kuko uyu munsi ntago turyama, kubera ko iyi operation tutayi breakings ntago nakemera yuko iyi nkuru hari undi muntu wayi breaking. Ngewe saa sita z'ijoro kamera zanjye ziraba zerekeje n'ubundi muri Bukavu. Tuze kuba twamenya abaturage ba Bukavu barimo baratabaza M23, mu byibuke barimo baratabaza M23 ku buryo bukomeye cyane. Rero tuze kubana 5 kuri 5. Imana iguhereze umugisha.